guys. So wala talaga the maze how to play lang be. Okay, mag-play na ta. So magtutag maze karon guys. Dili tayo mag-shop kita karon kay pila oras karon 8 PM na. So hello mga nangawa siya. Oh my god, what is that? Okay, where's the maze? Nabatadik pa on dere. Hindi kong karaw ha. Sama ni kamera. Ayan. Mukha tagpaslit ninyo mga guys. Non. Lo. La. Agay. Lo. La. Okay. Asam suwang maze ba? Hala. Hala, may dugo. Madugo. Kamu dere. Picturean kong day. Nanday. Okay, day. Kung idok mod. Oh my god. Ano ka, day? Nakahol na lang, day. Hello, day. Lo. Laasan akong kauban. Lo. Sani. La! Lo. Gagi. Gagi. Mag-reset ko. Kaya kauban, guys. Oh my god. Gagi, uy, kauban. Okay. Namatay. So, okay, picture natin siya guys. Kaya, gwapo sa picture natin. No. Kayla. Wala, pabuta ko guys. Oh my god, day. Pabuta ko, day. Oh my god. Pass runner ni siya guys. Nasa takang guys. Lo. Let's go mga dice. La. Lo. Asa mo putak dolong. Ang tulog ako niya nga. Cuma sa dice. Patungo na guys yung taglibot-libot ang mga guys. La! Patay mo diha, karon ka diha. Hindi ko kasulod, batang purda. La. Lasa mo diha. Oh my god! What was that? Huh? Oh, it's a bacon. Okay, let's go. By the way, it's my first time to play the maze. This is bato.
What the mean in the batu? Anyway, let's just follow this guy, and I don't have any battery, so that's so good. Oh my god, asam tani mga guys. La, abi ko, kinsa. Abi ko, kinsa to. Unsa mo dari mga guys. Paro ra kanang violet ay. Be? Ay, problem. So, ada. Oh my god. Nato, even cross! Kamusta guna, bi mga dice? Muna. Nga, bisit. La. Wala manggid. Kabot-bot sa inyo, ay! La, sana all. Ginaday! Daday! Oh my god. Like, it's my first time to play with it. Oh my god. Like, I don't know. Hala. Patay mo tayo mga guys. No. Nope. Okay. Don't know that. Oh my god. Let's just go. Oh my god, what are you doing? Oh my god. Oh my god. Oh my god, I don't have battery. Mangiliktak battery mga guy. Wala ka battery. Wala ka battery karon. Sama ni. Lang sama ni. Uli problem dari day. Oh my god, pahawa da day. Oh my god. Ito ni. Oh my god, tingnan Titoy ka ni. Dara battery. Oh my god. What is that? Wait. Die. Oh my god, like what? Oh my god. Naunsa. Number 8 na tama guys. Oh my god. Mao day na dito telepono guys. Oh my god, I'm too dumb. Anyway, when you open the past life, let's go mga body batch. Hayo, kasi mo dance da ari namo sa mga cave, you know. Ano ka mo guys? Hoy, pagduli mo kay di ko ganahan sa isa ko. Come on, guys. Oh, picturean lang ko kamo.
Pun ka mo. Nan. Okay, puno ha. Style. Kay photographer ko. Photographer. 1, 2, 3. Ganang galakaw mo. 1, 2, 3, go! Wow! Gege. Sige. Sa muda. La, unsa na dice? La, make. La, hindi ko kasaka dice. Sama niyo ba dice? Oh my god. Hindi na to na makuha mga dice. Guys, so na-found mo secret base diha. So, tanong ko sa likod na ba eh. Okay, wala man mga guys. So, picture na lang. Bahala mo mga dice. Ako ma-explore to dice. Para mas ko ng mga skari mga dice. Course, go. La. Gusto nga to guys. Asa tapatunguan ni guys. Oh my god. Asa tapatunguan ni. Naligaw ko. Oh my god. Okay guys, never mind to guys, naligaw lang ko ato. So, anyway, just go here, mag-explore tama guys. So, this is not that guys, sama. Sama naman guys. Bara mo mga guys. Wala ko kauban guys. Wala ko kauban. Like. Wala ko kauban. Help me, natrap ako. Oh my god, help na kita pero hindi ako. Oh my god, guys. Saan ako? Uy, dito na. Pupunta na tayo eh. Saan ka pupunta? Uy, guys. Saan siya pupunta? Hay, nako. Dito na lang tayo mag-end, guys. Ay! Kanta ni guys, no? Kansa ungo guys ba na kalit lang siya. So yung shoot siya. Ay dili pa ta mag-end guys. Ay shoot siya tayo guys. Magkanta niya guys. Magpalo siya na niya. Magpalutan niya. Oh my god. Bukan saja guys. Wow. Okay. Nindot kay pani. Wow, art ni. Wala na siya guys. So ano ito mag-end guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe. And pindutin nyo yung notification bell para ma-notify kayo if mabago akong video. Mabay na mga guys. Mag-end ako mga guys.